Хужазар едізем шиннас енан күчір республикара пұрынаганзыне шапқаланжық чыржунзем ешланны хумандарай. Негамативмезен юрчеде анжақта тискерленне анжықсем аслызынеде ажызынеде ғырадашы. Шамбада чывашиндре килзер чыржуна вғытлық усрамалы вырынзем дума ежінна. Первайги Шубашкар районжи вылы чырлық чирезіне хиріш кережеген станцира ужылжы. Онда регион ерлюжи Олег Николаев Шицегуржы. Шакнашкал перден бір жур республикари шевичейдыва татса парайме. Анжақ харызақ темеже пункт ужасы враха гайма булдарать. Шавынба малданлаза келзір едізіне вағытлық усрава шагында ешінеш. Шу ойхен пірімішінжен бұшлазавыл, вон білік пұш чырджунах үйхеттене елі. Республика бюджетінжен укша уйырзан, шакшул вежечен шыралы вырындаран жидерешін. Эше балыртны бек ергелеме май келзен, шулдалықне вежі бен еді даран тыца келзе стерилизациялеме, терлі черден сиплеме май келі. Эборна пилдер тума бушларымырды. Хел берін сиви болжы, юрлы болжы. Шамба он сука туркуда дваймарымыр он. Хали кужал коммуникация зем, канализация, шив. Пока нимде картмен, электричество анжақ картны бока. Хали вара пір игу хошинже, шау иги зданине худайра пір. Кайран вара берін онда бүчкамле болады. Йыды ферми бек болады, ферма бак болады. Вара узане абатнежи дармала, шивнеч термеле, навозне тоже пржеле буш дармала. Весь подембек технологии, турых, закон, турых, турыс тумала болады. Кашне еді валли карантин вағыденже бұрынмалы кедес шырлаптыге ұжылза жүремелі вырын булмала. Укша уйырзан 2 метр сарлагыш, 5 метр тұршы, иге чыржун вырнашмалы хеллеге херых вальер елзелардашын. Келзір вылыға күнда бұрынны вағытра тұрандарза усрамалыне кура, холодильник, абат пәжірмелі хадірде керлі. Ветеринария пунктжа операция хышын вәйілмелі пүлім земде булеш. Вара берін күнда взам евр тұтсы келепірді, кайран вара лечить вапыр бірбешті ваткон, уж бірзем чирли вазам, кайран вара стерилизовать вапыр, вазам е анерче чергай ламал, туклар жардасын, кайран вара бешенство прививка вапырда, кайран вара шавны гышын вара видеонаблюдение бе, шта тытна шав етта, шавындақ каялла гларжамала берін закон дұрық. Халихе Шубашкар районинчи пункт республикари келзір хужазыр менбур етін вағытлы хүтте бөлі. Ана ергене кірце ждерме сагр миллион тенге яғын уереш. Тапқырын ыты районда да шакнашкал вырынзем худаямалла. Балах муниципалитетен шаксене дума вы сахалдарах. Принчен темірінжен балах кашны районда Шагенбек центр туны тень ытларахта болады. Шамбада ебір подемішлі шагыдова тепчезе сутеявза хамыр валли телевар тұрмарынде Чаваш республикинде районзем кушинде темиже центр дуза подемішлі шагыже ергелезе бумала дезе. Шамбада шагыже дунамай курапырынде выл шавна ергелес меде самаях вағыт керлі, ку темиже жул керлі. Межендезе сен проект экспертной документации не думала, унзыр бушнеже сене ергелемелі, укшене урмала. Шамбада кажал хамрумра телевар тұрмарынде чын малданах терлі район зенже, хула зенже, едізем, ажезем женеде табыны бірге хывырткана от Педем Республикана на шагешпети вещереген центр давасе бірге. Вот шаг центра перед ветеринарной службы шубинже казенное учреждение территориинже тума шаг Шубашкар районинже май килет. Шамбада шагезе пушарзаяны. Чередре тебір иги пункт Шубашкарда тада шемірлере. Теп хуларин проектпас методокументжізем экспертизы видер духмала, шемірлере строительство вали шырлаптыги балартмала. Чавашенгаларым вали Алиса Александрова, Вадим Владимиров.